Tariki 16 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka ni 2026 nanone nguhaye ikaze n'amakuru agezweho none kandi yihutirwa ari kuvuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuru agezweho none kandi yemeza neza ko igisirikare cy'umutwe wa MA23 Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe kandi wamaze gufata abasirikare babarizwa mu itsinda ridasanzwe rigize ingabo, ndetse aba ni abasirikare bashinzwe gutabara aho rukomeye no bamaze koherezwa hariya muri Karemi, neza mu mujyi wa Karemi, nkuko ibimenyetso byamaze kubigaragaza. Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka Generali Sultani Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo za MA23, yaje kuvuga neza ko abaturage bari gukorerwa iyicwa rubozo ndetse bari gukorerwa ibisa naho ari ibintu bibi cyane hariya mu mujyi wa Karemi ndetse n'inkengero zaho. Intare za Sarambwe zafashe umwanzuro wo kohereza abasirikare bagomba gutabara ndetse bakirukana ababazarino ndetse n'ingabo za leta ya Congo. Ariko kandi ingabo z'Abarundi zagerageje kwitambika iyi operasiyo ya MA23, ibizibayeho bisa naho ari ukuzibaga neza. Ibintu birakomeye cyane, iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane ndi bukubwire. Ubu tuvugana Karehe harumvikana imiborogo y'ingabo z'Abarundi. Bigenze bite abagerageje kwitambika intare ihise bashwanyaguza nta mpuhwe? Nanone ni ibintu bitoroshye cyane. Nanone kandi ndakubwira neza ko imihanda igera kuri 2 yari imaze igihe ifunze yerekeza hariya za Minembwe, aho abaturage batuye Minembwe bari barabujijwe gusohoka mu bice ngo bagiye kugira ibyo bagura ndetse n'ibyo bakeneye byose, basaga n'abafungiye mwa biriya bice. Ubu tuvugana iyi mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yamaze gufungurwa. Intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu, ubwo ni ukuvuga ko ari MA23 ndetse n'izi ngabo za Twirwano bamaze gukuraho amabariyeri agera kuri 2 ndetse imihanda yongera kuba nyabagendwa. Ariko ikibazo gikomeye cyane biteje ku ngabo z'u Burundi, amakuru aremeza neza ko hari abatasi bakomeye cyane ba MA23 bahise binjirana n'abaturage, ibintu biri gutuma amabanga akomeye cyane y'igisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo ziherereye hariya mu mujyi wa Uvira bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Andi mabanga yongeye kujya hanze, ibintu bisa naho bikomeye cyane. Ibintu nanone ntabwo biri korohera igisirikare cya leta ya Congo mu bice bya Masisi. Amakuru aragaragaza neza ko MA23 yamaze gukota bimwe mu bice byabarizwagamo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Congo ndetse na FDLR. Ubu rero hakaba hatangiye kumvikana amasasa turagurika nk'injugu n'imbunda ziremereye cyatangiye gusheringa, bakemeza neza ko ingabo za leta ya Congo zafashe umwanzuro wo gusubira inyuma. Ibi byose turabifite muri aya makuru, turakubwira n'amakuru agezweho ku butaka bw'u Burundi, turakujyana kandi Kinshasa bombori zongeye kumvikana ahangaha. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Yes, nibyo, ibintu ntago bikomeje koroha. Reka twinjire muri izi nkuru ku buryo urambuye nkubwira byinshi cyane biri kuvugwa, ariko kandi wamaze no kubyumva. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'Abarundi ntabwo bashoboye guhagarika umuvuduko ukomeye cyane w'igisirikare cya MA23 cyafashe umwanzuro wo kwerekeza mu mujyi wa Karehe. Ubu tuvugana uyu mujyi wa Karehe uri kuberamo amaoperasiyo akomeye cyane gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare cya MA23, itsinda ritabara aho rukomeye nk'uko byamaze kugenda abigaragaza. Uribaza ngo bimeze bite? Ubu tuvugana ibiturika byo ni byinshi, amasasa araturagurika mu mujyi wa Karemi, ariko byose bivugwa neza ko ari operasiyo za MA23 zagerageje kwitambikwa n'ingabo z'u Burundi. Abasirikare ba MA23 bo mu itsinda ridasanzwe ryari rimaze igihe kinini cyane rikora imyitozo ikakaye ihambaye ndetse irimo imyitozo yiganjemo ya gikomando, gukoresha intwaro ntoya ndetse n'intwaro gakondo ndetse n'ibice by'umubiri mu gihe byabaye ngombwa. Aba rero nibo bashije gushwanyaguza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'Abarundi zari zagerageje kubitambika kugira ngo batinjira muri uyu mujyi wa Karehe nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero igisirikare cya MA23 cyamaze kugaragaza neza ko operasiyo yari yo kubohora abaturage ndetse yamaze kugenda igerwaho abaturage mu bice bivugwa neza ko bakorerwaga iyicarubozo ndetse bakagenda bamburwa ibyabo n'izi ngabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Congo. Bisa nkaho zari zaramaze kubona ko uyu mujyi n'ubundi batazawugumana. Igisirikare cya MA23 rero cyafashe umwanzuro wo kwihutira gutabara, nubwo bisa naho uyu mujyi
utarigarurirwa n'izi ngabo, ariko byagaragaye neza ko hari ibice by'ingenzi byamaze kugeramo intare ndetse zatangiye kugenda zicunga umutekano. Ikigaragara nuko abaturage bishimiye kuba bari kumwe n'izi ngabo. Igisirikare cy'u Burundi nicyo cyabigendeyemo kuko cyagerageje kwitambika intare yarakaye, ndetse bisa nkaho byahise bituma abasirikare b'u Burundi bagwa muri iyi mirwano, bahise biyongera cyane kuko barashwe urufaya, ndetse basaga naho bazi ko abasirikare bizi intare za Sarambwe, ubwo ndavuga MA23 baje muri operasiyo bari bake cyane. Nyamara siko byari bimeze, ahubwo umubare waje kugenda wiyongera bitewe nuko bari bafite uburyo bugera kuri butatu bagomba kwagiramo backup cyangwa se imbunda z'umusada zagombaga kubafasha n'abandi basirikare bagombaga kubakavaringa, maze Abarundi mu kwitambika baza kumera nk'abahutajwe ku buryo bukomeye cyane. N'ibintu bikomeye cyane bikomeje kuvugwa. Reka twinjire nanone mu nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa mu biri kubera Masisi. Mu by'ukuri hariya za Masisi ibintu ntago byoroshye cyane. Igisirikare cya leta ya Congo nyuma yo gutegura ibitero bitandukanye byagombaga gutera ku birindiro by'ingabo za Alliance Fleuve Congo MA23, ubu tuvugana ntabwo aba basirikare by'igisirikare cya leta ya Congo bari bafite umugambi bakibukwa, ahubwo intare za Sarambwe zafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kubazenguruka. Amasasu menshi cyane yumvikanye aturakurika nk'injugu, ndetse benshi bavuga neza ko haje no kumvikana imbunda z'imisada ziremereye cyane zirasa amakompura zakomeze gusheringa mu bice byarimo ingabo za leta ya Congo. Ubu tuvugana ingabo za Congo ndetse bivugwa ko zari kumwe n'abazarendo benshi cyane muri ibi bice bisa naho byamaze kwirukanwamo, ahubwo MA23 yita ishyiraho ikimeze nk'ahari ingamba z'ubwirinzi nshya, aho aba basirikare bamaze gutatana. Abaturage babwiwe ko bagomba gutanga amakuru mu gihe babonye uwo ari we wese udasanzwe abarizwa muri ibi bice, kuko ashobora kuba ari umwe mu bari kubagambanira bakababuza umutekano. Ubu tuvugana izi ngabo zongeye gutorongera, ibirindiro birasenywa, MA23 yongera kuguma mu ngamba aho icungiye umutekano abaturage nk'uko biri kugenda abigaragara. Nanone kandi ibintu ntago byoroheye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu ni inkuru zigezweho, ariko kandi mbere yuko tujya ku butaka bw'u Burundi reka banze nkubwire izi nkuru zikomeye cyane zigezweho. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko abasirikare barwanira ku butaka ndetse bafatikanyije n'ingabo z'Abarundi, ubu tuvugana barimo bararirira mu myotsi nyuma yo gutakaza umusirikare ukomeye cyane ufite ipeti rya generali, nubwo bamwe bavuga neza ko ari ba generali ba autoproclamé biha amapeti, ariko bivugwa neza ko yarafatiye runini cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo ziri kuri ubu butaka bwa Kivu y'Amajyepfo, ibice byerekeza Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana agace bita Irunduka kamazemo igihe kinini cyane kaberamo imirwano. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyari cyongeye kugerageza kongera kuhamenera nyuma y'uko amadubu izi ngabo za twirwanaho z'abanyamurenge zari zaramaze kuhakaba ndetse zifunga imihanda yerekezayo. Abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bafatikanyije n'ingabo za Congo ndetse kuri komandi ikomeye cyane y'uyu mugabo generali ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, uyu nguyu wamaze gucakirwa n'intare za Sarambwe, yamaze kuba ari uyobora urugamba ndetse biza kurangira intare za Sarambwe ziturutse inyuma zikora operasiyo karabutaka. Abamurindaga ntabwo babashije guhangana n'abasirikare ba MA23, barasaga ubutitsa ndetse bahita bamuboha baramutwara, ibintu benshi bemeza neza ko ari igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mugabo wamaze gucakirwa ndetse byahise biteza ikibazo gikomeye cyane i Bujumbura nk'uko amakuru ari kugenda abivuga, ariko kandi benshi bakemeza neza ko uyu kandi ashobora kuba n'ubundi atari ubwa mbere igisirikare cya MA23 cyari kimugeze amajanja, kuko n'umwe mu bagiye bakorodona bimwe mu bikorwa bya gisirikare by'izi ngabo z'u Burundi kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyamaze gucika intege nyuma yo gutakaza umukamanda mukuru, umwe mu bari bayoboye uru rugamba, ariko kandi benshi bemeza neza ko ibi bitari bikwiye guca ingabo z'u Burundi intege, kuko n'ubundi si ubwa mbere batakaza abasirikare. Ni umunsi wa kabiri ubu tuvugana batakarije nanone abasirikare benshi cyane ahitwa Rumbishi ndetse na Numbi. Ubu tuvugana kandi ahitwa Ziraro, aha hose mu bice bya
cyahoze ari mu ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo mu gisirikare cya leta ya Congo. Ingabo za leta ya Congo zabashije kuhirukanwa na MA23 kuko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero bisa naho byongeye kuba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyongeye gutakaza amwe mu maboko akomeye cyane. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi ni zimwe mu zihabwa ibice bisa naho bigoye kuri uru rugamba kuko arizo zagaragaje ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gushobora nibura kuresista kuri ibitero bikomeye cyane bya MA23, ariko ntibikuyeho ko umwe mu basirikare bakomakomeye b'u Burundi nk'ubu ngubu yagombaga kuhagwa ndetse atanahagwa akaza kuba yahafatirwa mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko nubwo uyu mugabo yafashwe ariko hari abasirikare benshi cyane bahaguye muri operasiyo abageragezaga kumukavaringa kugira ngo ataza kugenda ashimutwa cyangwa se afatwa mpiri ku rugamba. Ubu tuvugana benshi baremeza neza ko amabanga y'igisoda cy'u Burundi amenshi yamaze kugenda ajya hanze ndetse ukuri kose kuri kugenda kumenyekana. Ibi bice bya Minembwe ngo igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi ngo bafite gahunda yo kuhamara abanyamurenge ndetse n'abandi baturage bahatuye ngo maze bakatera itabi. Niyo makuru yamaze kujya hanze, abandi mu gihe bavuga neza ko bashaka kubagira barracks zikomeye cyane z'ibirindiro by'ingabo zabo maze ngo bakajya bakorera imyitozo irimo iy'ingabo zigamije guhungabanya umutekano wa bimwe mu bihugu byo mu karere ndetse nk'uko byagiye bigaragara. Urwishe ya nkarura cyayirimo igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutungurwa nyuma y'uko bari bamaze kwambukana ibikoresho bivugwa neza ko ari bije gukora revenge cyangwa se kwihorera ku buryo bukomeye cyane. Bimwe mu bikoresho by'ingabo z'u Burundi bise bigwa mu matsa neza ubu tuvugana na bamwe mu basirikare barasiwe mu birometero bivugwa neza ko ari 7 uturutse ku mupaka wa Kavimvira, bari berekeza mu mujyi wa Uvira aho bagombaga kuba deployed maze bagahita batangira kwataka ibice MA23 herereyemo. Aba rero bameze nk'abakubiswe n'inkuba ndi bubikubwire ndetse ugasobanukirwa uko bigenze kugira ngo bisange batezwe ambushi mu bice bari bizeyemo umutekano, kuko bisa nk'aho MA23 itabarizwa muri ibi bice. Ibirometero gusa bigera kuri 6 uvuye ku mupaka wa Kavimvira, zimwe mu ntwaro zirimo BM24 combat ibifaru by'intambara birasakure ndetse bisa nk'aho byari byiteguwe ndetse bigiye guhita bikoreshwa. Ibi byose ntabwo bibashije kugera ku ntego, gusa ibyinshi nta kibazo byagize ariko abasirikare bagombaga kubikoresha bamwe bagizweho ingaruka zikomeye cyane ndetse ubu tuvugana haracyagaragara urwokotsi rw'ibi bitwaro bimwe na bimwe byamaze gutwikwa murambushi ndetse batezwe ibimeze nk'ahari biturika ku buryo buteye ubwoba. Nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bavugaga neza ko bahawe operasiyo ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice by'umujyi wa Bukavu banyuze hariya mu bice MA23 yahozemo. Ni ukuvuga ko bagombaga kwambukira muri Plaine de Ruzizi banyuze ibice nka bya Kabunambo na za Sange bagakomeza imbere za Gatogota na za Kavimvira, ariko se ibi babayeho ni ibiki ko bameze nkaho baguye mu bintu batari bazi. Izi ngabo zisa naho ziguye mu matsa mu cyobo neza zisanzwe zamaze kuzengurukwa n'igisirikare cya MA23 gifite ibirindiro bikomeye cyane muri ibi bice. Ubu tuvugana inkuru yabo yabarwana bayibonye. Ibi ndabikubwira cyane ari nako nkubwira ibi biri kubera ahitwa za Masisi, bisa nkaho FDLR iri kugerageza kwiregurupa ngo ibe yahungabanya umutekano w'umujyi wa Goma, ariko bisa naho MA23 amakuru yayo irimo iramenya ku gihe. Ndakubwira operasiyo zatangiye zo guhiga ndetse no gukukumba izi ngabo zo mu mutwe y'iterabwoba wa FDLR. Reka twinjirane muri izi nkuru muri ubu buryo. Yes, nibyo koko ubu tuvugana na agahinda n'amarira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi, imitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa murambushi ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa MA23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku 1000 bigera kuri 6 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza ndetse aho ubu tuvugana MA23
M23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro ndetse ikabi hafite cyane. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zari zomotse bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri, abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza BM24 combat, intwaro zirasakure ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira n'umupaka uburundi buhana na Congo, umupaka werekeza mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane ndetse bisa nkaho amakuru y'urugendo rwabo yari amaze kujya hanze. MA23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni bice mu by'ukuri MA23 idakontorora ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'Abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana Abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange. Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye. Imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Kisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'Abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo MA23 isa nayo ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya MA23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotewe muri iki gice suku zirasa induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zisa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi bavuga neza ko we na Kisekedi bari kugerageza gukorana umujinya kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. Intare za Sarambwe zamaze gutangira urugendo bivugwa neza ko nkuko byatangajwe na Nziramakenga Emmanuel ni urugendo rukomeye cyane rwo gukora za operasiyo karabutaka. Abasirikare barenga 16,000 nibo bagomba kugenda ku raundi ya mbere bakaza kugenda bagerageza kuburizamo imigambi ya Kinshasa ndetse no kugaba ibitero shuma ku mujyi wa Kinshasa. Abasore b'intare za Sarambwe bamaze kubona inzira ndetse na mapu y'ibyo bazifashisha nk'ibikoresho nabyo birahari, amadrones ndetse n'intwaro, ibimodoka by'intambara ndetse bisa naho bamaze guca inzira. Ariko kandi benshi baribaza niba MA23 yari umugambi wo kwigarurira Kinshasa. Bamwe bakemeza neza ko atari gahunda yo guhita bafata umujyi wa Kinshasa ahubwo ari ukuwegera kugira ngo bakomeze kugenda baneka bakurura amakuru ndetse na muvoma iri kubera muri uyu mujyi. Aba basore kandi bamaze guhabwa motivasiyo ikomeye cyane n'umugaba mukuru w'izi ngabo wamaze kuvuga neza ko ibitero bikomeye cyane biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Congo bikoresheje indege ndetse n'ibindi bitero biri gupangwa kwerekeza za Minembwe. Ibi byose bitazakunda kuko bamaze gutanga umwitangirizwa bakajya kuyiburizamo nyuma y'uko abaturage bo mu Minembwe bendaga gushira n'ibitero bikomeye cyane bya drones ndetse n'ibindi bitero bikoreshejwe n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 bisa nkaho Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo umugambi wabo ari uwo kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice MA23 kontorora by'umwihariko duhereye hano muri Kivu y'Amajyepfo aho MA23 irimo irategurira izi operasiyo zose zo kwerekeza Kinshasa. Basa naho bishimye ndetse bagaragaza urukundo, ariko ubu tuvugana bisa nkaho ari Kinshasa ubwo bwamaze kubataha nyuma yo kwakira iyi nkuru kandi badafite icyo bagiye gukoraho uretse kwitegura guhangana. Ntabwo bafite ubushobozi bwo kuburizamo ibi bitero kuko intare za Sarambwe zamaze kugaragaza uburyo bushya bw'imirwanire ndetse n'ibikoresho bishya n'abasirikare bashyashya bamaze iminsi ku matraining atandukanye mu myitozo ikakaye gikomando ndetse n'abandi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza.
Ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zaba zamaze gufata umuhanda werekeza za Kinshasa ku bwirinzi bukomeye cyane, ndetse abakomando benshi bagiye imbere bamaze gupanwa bagenda berekana ko inzira ari nyabagendwa. Intare za Sarambwe rero zamaze kwambarira urugamba abasore n'inkumi, uburenganzira bwabo bakomeje kugenda baburwanaho, nta kabuza ko MA23 iri gutegura izabigeraho, maze abaturage batuye muri izi Kivu zombi, aba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bakemererwa kugira uburenganzira ku butaka bwabo bwa kavukire. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hano neza mu mujyi wa Baraka rwagati. Intare za Sarambwe zahamanitse idarapo nyuma yo gukubita hadi tanka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo bari bahanganye ziganjemo iz'Abarundi, gusa FDLR muri ibice ni nyinshi, wazarendo ni iryaguye. Ingabo za leta ya Congo nazo ni nyinshi ntizibarika, ibisa nkaho byagoye MA23. Ni imirwano yamaze amasaha benshi bavuga neza ko agera kuri 7, maze MA23 ikaza kubona intsinzi. Habanje gukorwa ikimeze nkaho ari ukugota uyu mujyi, ndetse ibyagoye izi ngabo z'Abarundi zashakaga gusohoka zihunga, ariko kandi MA23 yazisigiye akayira gato ko gusohokeramo mu gihe byaba byamaze kubakomerana. MA23 kandi yifashishije imbunda zo mu bwoko bwa M24 combat, izi ziremereye cyane zifashishwa ku rugamba. Ibi rero byatumye igisirikare cya leta ya Congo gisa naho gitsinzwe muri uyu mujyi nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi cyane, ariko benshi bemeza neza ko ingabo z'Abarundi zahaguye ari nyinshi cyane. Ibintu byababaje ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi kugeza ubu. Ibiturika biracyumvikana, ariko abenshi bemeza neza ko uyu mujyi wamaze kubatombe bidasubirwaho. Intare za Sarambwe zirimo zirahabyina, ndetse bisa naho byarangiye. Gusa abasirikare bakuye muri uyu mujyi, ni ukuvuga ingabo za leta ya Congo, wazarendo n'abandi barimo Abarundi, ntabwo bari kure cyane, bitewe nuko batakomeje kwirukankanwa na MA23 yabanje no kurwana kubamara muri uyu mujyi kugira ngo bakomeze kuba batekanye. MA23 yirindaga ibitero bitunguranye bishobora kuza kuyibaho, birimo guturitsa amabombe ku mamodoka yayo ndetse n'ibindi birindiro yamaze gushyira muri uyu mujyi, kandi hamaze kugaragara amabariyeri menshi akurwaho yari yamaze gushyirwamo n'abazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Congo mu rwego rwo kwirinda ngo abatasi cyangwa se abadafite ibyangombwa byo kubabarizwa muri uyu mujyi kuba bahindira. Ibyaje gutuma MA23 nayo ita yongera kumera nkaho ibohoye uyu mujyi. Ubujura ndetse n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa muri uyu mujyi bisa naho byahagaze, nubwo ibiturika byo bicyumvikana. Abaturage basabwe kuguma mu mazu yabo mu gihe baza kumenyeshwa, ndetse igihe kandi gisa naho kiri kwegereza, kuko bisa naho amasasu arimo aragenda agabanuka. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana umwuka mubi hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na wazarendo bakomeje gusubiranamo, ariko sibyo turi butinde kuko barashinjanya kuvunishanya ku rugamba. Reka twigire mu nkuru zikomeye cyane zimaze kubera hariya za Puezero, neza mu mihanda yerekeza mu Minembwe, Mikenke ndetse mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye. Ahangaha hagaragaye ingabo za MA23 zisa naho zibyina intsinzi zerekana neza ko urugamba zamaze kurutsinda. Ni mu gihe iki gice cya Puezero ari igice gifite akamaro gakomeye cyane ku baturage ba Minembwe, bari bamaze iminsi barashyizwe muri karantine cyangwa se mu kimeze nkaguma mu rugo, kuko bari barabujijwe gusohoka muri ibice ngo babe bahahira mu bice bitandukanye, kugeza ubwo ibiciro by'abapandanye ikiro cy'isukari kikaza kugera hafi ku madolari 7 agera mu bihumbi 10 birenga by'amanyarwanda. Ibintu rero byakomeje kubabaza abanyamurenge, ibiciro birapanda ndetse bisa nkaho byikubye inshuro 7, ndetse benshi bakemeza neza ko ubu ari ubuzima wazarendo ndetse n'igisirikare cy'Abarundi bahisemo kubeshamo aba baturage kugeza kuri ubu bamaze kubohorwa na MA23. Niba abacancuro aba bazungu bivuga neza ko bari muri operasiyo zikomeye cyane zisanzwe zikorwa nabo, ibijyanye no gukorodona aho drone ziza kugurukira ndetse naho ziza kugwa naho ziza guhagurukira, target byose bagenda babishyira ku mirongo. Nyirango murabizi aba bacancuro ikinini bafashe igisirikare cya leta ya Congo no kubafasha mu bijyanye na communication ndetse n'ibijyanye no gukoresha urugamba mu by'ikirere.
aba ntabwo bakunda kugaragara ku mirongo y'imbere barasa ndetse bahanganye n'umwanzi, nabo gukoresha ibikoresho by'itumanaho harimo izi drone ndetse n'ibindi, ariko ubu ibyababayeho hariya mu nkengero z'umujyi wa Baraka bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ubu tuvugana aba bacancuro bongeye gucucumwa nk'uko bigenda bitangazwa. Igisirikare cya leta ya Congo cyongeye gutangaza izi nkuru nyuma y'uko abasirikare babo bongeye kuvuga neza ko batunguriwe mu nkengero z'umujyi wa Baraka uherereye hano muri teritwari ya Karehe, kuko imirwano yahabereye isa naho hari imirwano itari isanzwe. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Abarundi ntabwo bashoboye gukavaringa aba bacancuro, mu by'ukuri batari bafite ibikoresho bishobora kubafasha guhangana n'iki gisirikare cya MA23 ndetse na kwirwanaho basaga n'abariye karungu. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga neza ko abasirikare b'abacancuro basanzwe bakoresha ibikoresho by'itumanaho ndetse bagakoresha na kajugujugu n'ibindi bikoresha ikirere batunguwe, nyamara abari bagomba kubakavaringa baza kwirukanka nyuma y'umuvuduko bari babonye iki gisirikare cya MA23 kinjiranye muri ibi bice. Ubu tuvugana abarenga 7 amakuru aremeza neza ko bamaze gucakirwa, ariko 3 bo bahise bapfa nyuma y'imirwano yahabereye bagerageza kwirwanaho bakoresheje zimwe mu mbunda ntoya nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Igisirikare cya leta ya Congo ubu tuvugana cyakiriye inkuru mbi cyane yemeza neza ko aba bacancuro bagifashaga mu bijyanye n'urugamba abenshi bamaze kuba bava muri uru rugamba nyuma y'uko bagenzi babo bamaze kwicwa ndetse abandi bagafatwa mpiri mu bice twavuga neza ko ari ibice bisanzwe bikontororwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo, ariko kandi MA23 ikaba yabagabyeho ibitero kugira ngo igerageze kwinjira muri uyu mujyi wa Baraka. Ubu tuvugana rero ni agahinda gakomeye cyane, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi inama ya nyuma yaherukaga kugira perezida Tshisekedi inshuti ye magara nk'uko amwita best friend we, ubu isa nayo itongeye gukora, dore ko Tshisekedi yari yabwiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agiye kumuha indi bato y'abasirikare imufasha kurinda umujyi wa Baraka kugira ngo ibitero byose by'igisirikare cya MA23 bigeragezwa kugabwa muri ibice bibe byaburizwamo. Nyamara ntabwo byagezweho, bisa naho ibi byose byabaye imfabusa, ahubwo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo baza kwisanga batunguye, ibyatumye birukanka amasigamana hadasigaye Abarundi, maze abacancuro basigara ari bonyine, aho bahise bazengurukwa batangira kuraswaho rufaya bamanika amaboko. Nyuma y'uko bamanitse amaboko ariko 3 muri bo bagerageje kurwana nibo bahise basiga ubuzima kuko barashwa amasasu byihuse cyane, nyuma y'uko bari bagerageje kurwana na MA23 mu gihe bagenzi babo bari bamaze kumanika amaboko. Abangaba rero barafitwe kugeza kuri ubu ngubu n'iki gisirikare cy'intare za Sarambwe, aho benshi basobanura neza ko urugamba aho rugeze ubu igisirikare cya leta ya Congo cyari gikwiye kwemera kigahumira kumara ari kikemera urwaje, kuko kurutsinda bisa naho bidashoboka. Abacancuro babafashaga mu bijyanye no gukoresha ikirere abenshi nyuma y'uko iki gitero gikozwe ndetse gitunguranye bakabona imbaraga zakoreshejwe na MA23, dore ko n'abatari bagezweho bigiriye inama ikomeye cyane yo kuza kurekura bimwe mu bice nk'uko bitangazwa. Abacancuro basa naho batakiri muri iyi mirwano, bamaze kwikuramo ndetse bitasubirwaho. Ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gisa naho kiri kurwana n'umutima ndetse bisa naho kiri kugerageza gukavaringa ibice byamaze kwamburwa n'igisirikare cya MA23, ariko bisa naho biri kugorana. Ubu tuvugana rero umujyi wa Baraka usa naho usigaye aba basirikare bawufashaga gukontororera ikirere ndetse no kugurutsa amadrone batakirimo, dore ko abenshi ubu tuvugana bahise banahunga nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze gucakirwa. Nyuma y'uko kandi ibi byose bibaye, MA23 yari imaze gukora ibitendo ahitwa Numbi, ahitwa Ziraro, ubwo abasirikare b'igisirikare cy'Abarundi bafataga umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bakarekura ibice by'imisozi ikomeye cyane isanzwe iriho amafamu y'inka z'umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Congo, General Tanguforo, ndetse ahangaha ku musozi wa Birangiza, ndetse uyu ni umwe mu misozi, uyu wa Biragiza, umwe mu misozi yabereyeho imirwano yaje gutuma abasirikare b'Abarundi bongera gufata umwanzuro wo kwikura muri iyi mirwano. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego MA23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Congo ariko kandi n'Abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, MA23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane
cyane ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo. Imirwano yose yahaberaga Abarundi bahuraga n'uruva gusenya, ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo. Abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya MA23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umugi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'Abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe, ariko kandi aba basirikare b'Abarundi bacagari hamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. MA23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'Abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana MA23 mu nkengero z'umugi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira, abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima, ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane aho n'abageragezaga kuza gufata amayiti. Ubwo ndavuga izi mirambo, iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri ambushi bahuraga n'uruva gusenya. Bisa nkaho MA23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane. Benshi baravuga neza ko MA23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe. Nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa, ndetse aribo bari kugenda bamenamwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Congo. Nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi, mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Congo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho Abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho Abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano. Nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Tshisekedi ari best friend we, atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza, kuko bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana umusozi wa Biragiza usa n'ubereyeho ibitangaza, ahitwa Ziraro ndetse n'ahitwa Rumbishi. Aha hose hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bisa naho MA23 yari yamaze kuzenguruka uyu musozi, nuko Abarundi basigirwa akayira gatoya banyuragamo ariko biciwemo nk'uko byamaze kugaragara. Iyi nkuru ndayikubwira, ariko ni inkuru iciye umugongo abari Igitega ndetse na Bujumbura. Ikinshasa reka sinakubwira, uyu generali Tanguforo asa naho yamaze kwiyakira ko uyu musozi wamaze kubohozwa n'intare za Sarambwe. Urugendo rutari rworoshye, imodoka zisa naho zitari kuzamuka uyu musozi, ndetse bitewe n'ubuhaname naho ingabo zashakaga kunyura, ibyaje gutuma hagaragara amashusho matoya abasirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'abaturage baje gutanga umusada mu gusunika izi modoka aho zari zafatiwe
n'imikuku kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko bahigaruriye. Ubu harabyinirwa intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira neza ko kandi ahitwa Cyambombo ubu tuvugana ibihabereye naho bisa naho ari ibintu bidasanzwe, gusa ibi byose biri gukorwa n'igisirikare cya M23 gisa naho cyamaze guhaguruka ndetse gihagurukira urugamba. Benshi barahazi hitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Congo, ibirindiro by'Abarundi, ibirindiro bya Wazalendo, umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi, buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'Abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe n'uko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Congo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi cyane nk'uko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontorora ndetse no kubitekereza, kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane M23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi B23 bahagaragaye nyuma y'urugendo bavuga neza ko rutari rworoshye. Amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na Wazalendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'Abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya M23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasa aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Congo kibashije guta urugamba n'Abarundi barahunga. Ibi rero byahise bihereza M23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rero hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za M23 ahitwa Ziraro. Hose inzira zamaze kugaragara, abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye, aba bose bari kongera kugenda. Bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya M23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza neza ko yagiriye urugendo ahangaha muri ibi bice, umutekano wakajijwe cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'Abarundi babarizwaga kuri uyu musozi, amakuru aragaragaza neza ko abenshi bamaze guhungira iyo za Uvira, ndetse ubwo nyine nabashije kurokoka kuko abenshi baguye kuri uyu musozi. Kwirukanka amasigamana, gutsindwa no kwamburwa ibice by'ingenzi nibyo biri kuranga izi ngabo z'Abarundi. Ibi biraza kugenda bigera Kinshasa na Bujumbura ndetse na Gitega, ahatangirwa amabwiriza ya nyuma y'ibyo izi ngabo zigomba gukora ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari urwokotsi rw'ibibombe biremereye cyane bikomeje kugaragara aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bahungiwe. Bivugwa neza ko M23 iri kubakurikiza amakompura aremereye cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari impuruza. Imodoka ziriho imbunda hejuru za M23 zirimo zirasheringa urufaya, bisa naho ari uguhabya umwanzi nta mbabazi. Uyu musozi kandi biravugwa neza ko ari umwe
mu misozi M23 yari imaze igihe ishaka kwigarurira byaragoranye bitewe n'ibirindiro by'ingabo zihari. Ubu tuvugana byarangiye uyu musozi wa Biragiza ubaye Tombe ndetse Rumbishi, Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambombo, aha hose hamaze kwigarurirwa. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana General Tanguforo ubu tuvugana ntabwo yakongera kumbonera inzira ndetse no kumenera muri ibi bice. Aha yari yarahagize ibirindiro bye igice kinini cyane cyahigaruriwe, hari ifamu ibarizwamo amatungo ye ndetse haragizwe ibirindiro bikomeye cyane no hejuru y'umusozi na ahantu hanini cyane. Bigaragara neza ko hari uburyo buri strategique mu bijyanye no kuharwanira, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zihakubitiye umwanzi. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibindi bitendo bikomeje kubera mu bice bikikije ahangaha, nubwo bisa naho M23 yamaze kwigarurira abo bari bahanganye mu rugamba. Abenshi bamaze guhunga, ariko kandi bari kugerageza kugaba udutero shuma turi gutuma humvikana andi masasu menshi cyane. Gusa umusozi wo wabaze kuba Tombe. Ubu tuvugana hamaze kuba igitangaza gikomeye cyane mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko hamaze iminsi hatangazwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro, bavuga neza ko ku butaka bwa Congo mu mujyi wa Goma hamaze kwinjiramo abasirikare ba FDLR bo mu mutwe udasanzwe ndetse bamazemo iminsi, ndetse bivugwa neza ko hatangiye gucengera abandi basirikare ba FDLR ndetse nabo bakorana nyine b'igisirikare cya leta ya Congo, kugira ngo uyu mujyi wa Goma babe batangira propaganda zo kuwisubiza ndetse babone uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byose byamaze kujya hanze, ariko ikibaye nonaha ni ikintu gisa naho gitunguye benshi cyane. Byamaze kumenyekana abari barageze muri uyu mujyi wa Goma bose basa naho baje gutata ndetse no kuneka Amakuru, baracengeye cyane baturutse muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice. Aba ni abanya FDLR, aba bose bamaze gufatwa batakiwe, bashobora no kuza kurasirwa mu ruhame nk'uko biri kugenda bitangazwa. N'amakuru yihutirwa cyane asobanura neza ko umutwe wa M23 by'umwihariko ubutasi bukomeye bwawo ndetse n'ingabo zidasanzwe zahise zikora fuyi ndetse gucakaza ku buryo bukomeye cyane umujyi wa Goma, waraye muri quartier runaka adasanzwe ahasanzwe ndetse bisa naho ari ibarura ridasanzwe. Iri niryo ryabashije gutuma abaturage bafasha uyu mutwe wa M23 kuvumbura abamaze kwinjirira ibi bice, ndetse ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse na FDLR imigambi yabo yamaze kugenda iburizwamo, ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana abarenga 65 bamaze gufatwa, ndetse aba bafashwe kandi biganjemo mu mutwe wa FDLR wo mu itsinda ridasanzwe ry'ingabo, bivugwa neza ko ari ryo riri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru arasobanura neza ko aba barenga 60 bafashwe bahise bajyanwa za Rumangabo, ndetse abandi bajyanwa aho M23 ifite aho ikorera iperereza, ku buryo benshi bemeza neza ko aba M23 ishobora kuza kubereka itangazamakuru cyangwa se igakomeza kubikora nk'uko imaze iminsi bikora. Aba bagomba guhita bicwa n'ibyo abaturage bari kuvuga ndetse n'ibyo bari kugaragaza nk'ahari igitekerezo cyabo, ariko benshi mu baturage bakomeje kuvuga neza ko uyu mutwe wa FDLR usa naho utaboroheye muri iyi minsi, ugomeje kugenda ugaragaza ibitero shuma ariko bitagira icyo bihungabanya biturutse muri parike ya Virunga. Nyuma y'uko rero hamaze kuvumburwa amakuru ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo bamaze kugeza ingabo zabo zamaze gucengera mu mujyi wa Goma, ibi byatumye M23 iza gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo guhita ikora fuyi ndetse ikontorora cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bacakiwe, hari n'abafashwe bo mu gisirikare cya leta ya Congo, abakorera urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Congo, aba bose bafatiwe mu mujyi wa Goma. M23 yaje kumenya neza ko yari yarindiriwe, ariko kuri ubu uyu mwanzi ndetse n'umugambanyi nta niyo nka igomba gusigara muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko abaturage bari kugira uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru yabo badasanzwe babona cyangwa bamenyereye muri uyu mujyi, kugira ngo aribo baherwaho bakorwaho iperereza. Ibi nibyo byatanze umusaruro. Ubu abafashwe ni benshi kandi bose baremera ibyo bashinjwa bigamije kugerageza guhitana
abayobozi b'uyu mutwe wa M23 kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kugambana no gukora igisa nkaho ari ukwinjirira urwego. Bivugwa neza ko aba bose kandi biganjemo abo muri FDLR ngo umugambi wabo wari ukwegera u Rwanda ndetse bagakomeza kugenda bacengera. Igisirikare cya leta ya Congo kandi nacyo gikorana na FDLR umunsi ku munsi. Benshi bavuga neza ko FDLR ku munsi w'ejo yamaze gufata umwanzuro yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyibwira neza ko ibiganiro n'inama zose zabaye bigamije amahoro ko yo itazashyira intwaro hasi. Benshi bashimangira neza ko ibi ngibi uyu mutwe wa FDLR wabivuganye na perezida w'igihugu cya leta ya Congo kugira ngo baze kunoza uyu mugambi bahuriyemo wo gushinga umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ingengabitekerezo. Ubu tuvugana rero harumvikana ibisa naho ari ibidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na FDLR akabo kashobotse nyuma yo gucakirwa. Biravugwa neza ko abafashwe bose barimo baratanga amakuru y'uko bakora nabo bakorana ibyo bapangaga byose. Ibi bikaza koroherezamo M23 no kuba yafata abasigaye muri uyu mujyi nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi igisirikare cya leta ya Congo kibikoze nyuma y'uko kibonye ko ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa, yaba ibikoresheje drone bitari kugera ku ntego bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'umutwe wa M23 bwamaze gushyirwa mu kirere cy'umujyi wa Goma. Ubu kuharasa bikaba bisa naho bigoye cyane, noneho kuba wagera muri quartier zisanzwe zituyemo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'abandi banyacyubahiro n'abaherwe bo muri ya mujyi Goma bikaba nabyo bigoye kurushaho. Niyo mpamvu igisirikare cya leta ya Congo kigiriye iyi nama yo kuba cyafata abangaba bamwe bavugwaho kuba ari abagambanyi nk'uko bafatwa na M23 ariko bakaba abakozi bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Congo Fardc, by'umwihariko abasirikare bo mu itsinda ridasanzwe rya FDLR. Bivugwa neza ko batandukanye n'abahibukure ndetse abangaba bakaba ari bo ngo bari bamaze gukora operasiyo zose. Nk'uko bigaragara rero intego zabo zashoboraga kugerwaho nuko M23 yakomeje kuryamira amajanja igaragaza bimwe mu bimenyetso, nuko imiryango imwe n'imwe harimo na UN yaje kubyemeza ivuga neza ko hari abasirikare ba FDLR bamaze kwigaba ndetse bamaze gucengera muri uyu mujyi wa Goma. Ibyatumye M23 mu makuru yari ifite ihita y'improvinga binyuze mu butasi ku buryo bukomeye cyane, ikaba yamaze gucakira abarenga 60. Bivugwa neza ko aba bose bashobora no kuza kwicwa. Ibintu bamwe bavuga neza ko bari bakwiye kwicirwa mu ruhame kugira ngo bize gutanga isomo kuri buri wese ugerageza gucengera ndetse no kuza gukora ibikorwa by'ubutasi muri uyu mujyi wa Goma. Naho ari ubwira kabiri Bujumbura na Gitega kugeza kuri ubu ngubu General Prime Niyonga basa naho yaburiwe irengero, ariko ibi byose bisa nkaho biri kugenda byegekwa kuri General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. General Veretse Ndayishimiye nyiri cyubahiro ukomeje kugenda akiyaringa icyo ari cyo cyose kigerageza kumwitambika mu mugambi we wo kohereza abasirikare ku butaka bwa Congo ndetse n'abashaka kumwitambika mu mugambi we wo kongera kuyobora iki gihugu. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ibi ashobora kuba yabikoze mu rwego rwo kwikiza, ariko akaza kubyegeka kuri Tabara n'abandi batavuga rumwe na leta y'u Burundi, kuko bisa naho bigaragara neza ko iki gisirikare cy'u Burundi nta waturuka muri Tabara ngo abashe kugera asanzwe haba cyangwa se ngo agabe igitero ku mugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Ibintu bitaza korohera, biravugwa neza ko ashobora kuba yanyurujwe ndetse bamwe bavuga neza ko ibi byakozwe na operasiyo y'itsinda ry'abasirikare. Bivugwa neza ko bateguwe na General Neva utegetse iki gihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda agerageza kwikiza abagaragara nkaho bashaka kumwitambika mu migambi ye. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, bamwe baraperereza bagashaka kumenya amakuru. Ese koko Prime Niyongabo aherereye he? Ese koko yashatse gukora kudeta bimukoraho? Ese ko hari n'abavuga neza ko ashobora kuba atakiri kuri ubu butaka? Bamwe bakavuga ko afungiwe ahantu habi cyane. Ibi byose turakomeza kubikurikirana, gusa n'inkuru zigezweho. Ariko kandi reka twigarukire ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Congo, twigire muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Masisi. Ubu
tuvugana hakomeje kumvikana imiborogo ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ntabwo bari kugaragara muri ibi bice, gusa igisirikare cya leta ya Congo Fardc bari gufatikanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakaza kugaba ibitero bikomeye ku biniriro bya MA23 byaje gutuma izi ngabo za leta ya Congo ziza kuhatakariza bamwe mu basirikare benshi bakomeye cyane. Na masasu menshi yumvikanye MA23 yongera gukoresha ibiturika bya Katyusha ku buryo benshi bemeza neza ko aho urugamba rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Congo gikwiye kuruvamo kikaba cyafata umwanzuro wo kwirinda kwa advancinga muri bice uko bisa naho MA23 ibirimo neza ndetse irimo irakubita itababariye. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibiturika biremereye cyane muri Masisi, ariko n'ingabo za leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bamaze kurekura ibirindiro byabo bahunze, bari kugenda barasa mu kirere bisa naho ari uguteza umutekano muke, ariko bitari buze kugira icyo bihinduraho. MA23 ikomeje guhagarara mu birindiro neza kugeza ubwo yongeye gufata bamwe bafatwa nk'abagambanyi hano mu mujyi wa Goma, ndetse baza kugenda batangira gushyirwa aho bakwiye gushyirwa. Ni nyuma y'uko MA23 binyuze mu butasi bwayo yongeye gukora icyo twakita nka fuyi check up ikomeye cyane, yongera kuvumbura abashaka guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bivugwa neza ko bakorana bya hafi na leta ya Kinshasa. Abangaba rero ibyababayeho bisa naho ari agahomamunwa, bongeye gucakirwa muri uyu mujyi bataragira ku ntego zabo. Benshi bongera kwemeza neza ko MA23 iryamiye amajanja kurushana mbere. Tuvugana mu mujyi wa Baraka hasa naho hari kuba igisa naho hari ugukubura. MA23 yamaze gufata igice kinini cyane cy'uyu mujyi, ahubwo irimo irarwana no kumaramo aba FDLR bakomeje kugenda bumvikana bakora ibikorwa bitandukanye by'urukozasoni mu bice bisa naho bamaze kugenda byirukanwamo, bari kugaba ibitero shuma. Ibi ndabikubwira uko FDLR yongeye kwirukanwa muri uyu mujyi. Turambuka umupaka nkubwire ibijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira ikimeze nkaho ari message ikomeye cyane ituruka muri eta majoro y'igisirikare cy'u Burundi. Bisa naho Abarundi bari kumenyesha perezida wabo ko ibyo ari gukora batabyifuza, ndetse ko nakomeza biri buze kumugiraho ingaruka ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba. Ibyo nabyo ndabifite ndi bubikubwire neza muri aya makuru. Yes, nibyo koko amakuru arasobanura byinshi cyane bigezweho aka kanya. Ni umutekano, politiki na dipromacy. Reka duhere hano ahitwa Puezero, niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko aha Puezero higaruriwe n'ingabo za MA23. Hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero. Ni operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira, ndetse n'izagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantere ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare n'igisirikare cya leta ya Congo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe, ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice. Ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane, MA23 na twirwano bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye, ndetse nubwo byagaragaye ko aba basirikare bafite ikimeze nkaho bagenzwa n'ubujura, kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi, ndetse na bimwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye MA23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura, ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero. Ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya, benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya, ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage. MA23 ikimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi
bice nyuma y'uko zirukanwe poezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na Twirwanaho bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'Abarundi zihura n'uruva gusenya ndetse bigasa nk'aho MA23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nk'aho izi ngabo z'Abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za MA23. Ni nayo mpamvu MA23 nayo itari kubababarira na gato yaho iri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi muri teritwari ya Fizi ahongeye kubera